namukela kambe ka Master Xitsonga analyst loyi namuntlha of course ta hi khe hi vulavula hi Benny Mayengani the president leyi nga ta hi khe hi linka na King Tshinya vantshwa vhele kahle swinto hi ta hi khe hi tisa the most latest update hi yindlu ya murhangaphandla ya mi nga mi swona previously ha ku endla hi video khe hi update hi swona but a ni twa swi nga enelangi mani a ni xitoko xa xota mani hunge ni ku ze ni ya kwale bada hayi Tshinya vantshwa yi pfuneni laha because ka swintlha of course ra ti 23 ta October yi vhakele murhangaphandla la kahle hi vheta hi kuma the latest update everything swi va swi ri kahle na ifastere leri ri va ri ri kona kahle hi khe hi swi vona in full view a hi ngeneni Master T Tshinya vantshwa ni kwala ka president ni ta ku chekeni ka ku swi famba njhani swilo swa manyanga swi ka swi ya le loko u languta kahle kwalani ku tirhisiwe ti-glass letiya ta ku loko munhu a khomiwini a ri jele va ku vita va ku mi ri ku identifya ku hi yehe luya a nga yiva kumbe a nga dlaya or a nga ndla swin'wana ku tirha ti-glass tetiya hambi ti xavisiwa kwihi teti hi leyi yindlu ya presidente hi le makumu ni ta va ni kha ni mi komba na laha hansi ku ku yimise ku yini hi laha as you can ma see vona ni yi sungula kahle le yi ka yi ta hi liya na glass yi kola as you can see la hi le makumu hi le Mall of Africa swi ri i vona hinkwaswo hi le makumu ka president se i ta tshemba i nga believe switina leswi hambi ti first brick hambi ti second brick i nge swi tivi ni na vadlayi kwala i dlayara DJ ya Benny Mayengani so ni kwala ka president sorry ni vona tikepisi laha ndzhaku la murhanga swa ku munhu wa tikepisi ni vona tipakete ri laha ndzhaku movheni laha vona ni laha vona so look le tikepisi ta murhangaphandla va tipakiwe kahle hi order laha ndzhaku okay so ni kwala ka president ya le yindlu ya president ma yi vona na mlakalaka wa president ya hi leyi ma yi vona hi leyi a yi tirhe hi le makumu ku sasekini shem ku sasekini nga ku le China a wu ni pfani hi khomela president Hello, Manika. What's up, mother? Hola, emergency president. Ni vone ku te van'wani va ku va tise timbuva va tise ku ta khensa album so mina na swi twisisa ku ni nge tluli hi vanhu va tisa swilo ka n'wina mina ni nga tisi se sweswi na ta ku mi ta vona majenje ni ya pfula special cameraman i ngo tshunela va ta va vona ku majenje hi laha Jarele hinkwayo ya n'wina president a ni ngo to khirameri ngo to mila tshuka hi majenje hinkwayo lama majenje nyamo hi vuyeriwile se majenje lama ma dya president ku mi ta kota ku gayela mi hletela majenje ya pfuna ku lapha ti-ulcer ya endla ku munhu a tshama a ri na appetite hamba dokodela Tshinya mani
Ngijona ngudokotela ngudokotela Tsinya. Ime Dr. Tsinya. Ngiwa ngamajeje ya ongola. Loko ni tirha swilo swa ku lavisisa ku swi lapha yini swi pfuna yini ka munhu. So, ngese mo. Ni khensa ngopfu. Mara ku na risimu rin'wana. Ngikesela mishaka. Tara mishaka va ri tiva. A ni leri va tiva na Tsinya vanhu. Yes. N'wina ni tivela mixaka na ha ri ntsongo. Hi swona. A hi hlanganise hi mi-music hina i khale ka hi tivana na president. That's why I nyikete tifayili loko ku before gagash. Hey, okay. So, ya malembe hinkwawo. U nga byeli vanhu ku ni nyike majeje ta ndhaxi. N'wana n'wana ma lava majeje. A ni loko mi n'wi vona Tsinya mi ku nyika na mina ndzo nyika mahala. Byela ku nyike president. Na hi nyike byele vanhu ti dlayisi. Na ta vuya ni tisa tihunyi lo. Ni khensa sweswi mbirhi laha ni khensa album. Hi majeje. So, Se ni ta vuya hi tihunyi ni ta ni ta khensa yini. Ma yi sasekile. Na khensa swinene Tsinya ni khensile swinene. Hawa Na khensa ni khensa rirhandzu. Ni khensile ngopfu. Tsinya vo nyika mehe ntsena. A ni mehe ni ta ti-album. Wa mi ni ti-album mi ya xava majeje. Ma xavisiwa. President Mayengani wa mi byela sweswi. A nga vulavuli. Ora. Hayi leswo as we end the video, congratulations to Murangaphandle. Hayi tirheni swinene tanihileswi swi mi nga swi vona yindlu yi kahle hi vone kahle in full view. Ku ngo xota ndzeni but a handle hi right. Amen. Lava the movie.